25 yaş sen uyumdun konoğu, gelen oltur saat karap şaşbağı. 25 suyu bağıp ışkan kez, sezim güldöp seresine çıkkan kez. Isık kez, ottoy kez, temiri içi çok doy kez, tağdır taşın öyді kulap turgan kez, turgan kez. O vaqtın tarbilemanı men dağı, o ayıladım sizdin anı sen dağı. Armen öttü tegot körbeycen gurbum, sırdaşalı ırdaşalı gel dağı. 25 suyu bağıp ışkan kez, sezim güldöp seresine çıkkan kez. Isık kez, ottoy kez, temiri içi çok doy kez, tağdır taşın öyді kulap turgan kez, turgan kez. Yaş alыстadın, uzadın, çıltıraqқан bulağına susadın. Çıldızdardı жүрсön gerek arala, amen kaldım arasında kusanın. 25 suyu bağıp ışkan kez, sezim güldöp seresine çıkkan kez. Isık kez, ottoy kez, temiri içi çok doy kez, tağdır taşın öyді kulap turgan kez, turgan kez. 25 suyu bağıp ışkan kez, sezim güldöp seresine çıkkan kez. Isık kez, ottoy kez, temiri içi çok doy kez, tağdır taşın öyді kulap turgan kez. 25. Bu benim kulağımın menen de arkada. Sen bilmesin mi? Ben komuttan ol. Hemen menen ola. Kulağımın keşifleşlerin şahlasın çay verip. Otas deyse. Buna keyinki жылы үйлену тойында отырған, а? Адамдар келген. Бuna келген меймандар бәрін денсаулығы герхарманға ал енді. Ал. Kamera şurada koyalım. Tartıkta zaman tartıkta. Cengiz benda kamera. Жақсы күндерде жұмсаңыз ақшаңызды шу жақта ақша деп не қылып жүріңіз. Шу жақсы іштерді іштеп дастарханыңызда қаласа жақсы құдағилар жақсына олысыне қосып отырайын. Hazırlığı ne yana şöyle? Hazır var boyda. Bizeol tayar olsa bol durada. Uzat gengir. Жолы қалан сұрайды. Çoğu perezdağı Abu Bakır'da büyük tuğamının baştayız bana kendimize. İl tartıyoruz, il. Katıran şu derine, iyi. Rahman deyim oldursak bolu öyle. Bu mağadır razılık oldu da yani bulçu rahman.
Assalamu alaikum urmattуу ayımlar жана мырзалар, керемет күнүңүздөр менен сиздер менен айдан аман жылдан эсен кайрадан ак дасторкон четинде жакшылыктын бетинде жүз көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Мына бүгүнкү кеченин себепчи инсаны, себепчи мырзасы Абубакир мырза бүгүн баарыбыздын башыбызды бириктирип, өзүнүн 25 жашын белгилеп, дасторконун бетине тапкан тутканын жайып, кубанычы ичине батпай толкундан турган убагы. Андыктан барыңыздар бүгүнкү туулган күн кечеге кош келипсиздер дейбиз. Мына эми кайра турабыз, эми келиңиздер, кайра туруп берсеңиздер, Абубакир мырзаны мен ортого чакырайын. Баарыңыздар менен амандашып, саламдашып кечени баштап берсин. Кол чаап коелу гана. Kapına kol çarpmamda suyunup kalsın. Kaçmadan İziminden yaşarım katmadan 25 yaş senin Rahmat. Oldursak bola öyle. Kul Abubakir'e razısılık oldu bu gelgen meymanlardan. Kelingizler emi kadırlı meymanları mikrofondu men Abuga uzatayın. Bağırınızlar men amandaşıp, salamdaşıp bir geçen açıp versin ha. Abu бүгүнкү sünnet toyun deyim de бүгүnkү tuğan günün mutlu olsun, ömürün uzun olsun. Allah Taala 30 yaştı, jana 40 yaş, 50 yaş, kıskası 100'gө çeyin jetken makul inşallah deyiz. Mikrofonu sağa uzatayım. Gelgen meymanlar menен bir amandaşып ha. Assalamu alaikum ушундай. Ушу кечеге куш келипсиздер. Ардайым Акча дасторкондун дамдаты отуруңуздар. Мен biraz сүйлөп атам. Ошого байланыштуу аз сүйлөйм бүгүн. Ичимдик деген ичпейм, сөз берип коеюн. Алды ушундай мени сыйлап келип, бүт барыңыздар отурасыздар. Ушинтип көп туулган күнү көп өткөзөйлү дагы. Сентябрь кетти, октябрда өткөзөйлү. Ай сайын келип турат ушу алышарга. Алышар бар. Bayram günü var degендей. Kuş gelipsizler tayım. Rahmat Abu Bayaka. Ama toz koy, bilmem otururuz koy bak. Uçurasıp birisi ha, kuş gelipsizlere. Abu'nun pakotkasında ötekişti bir o. Kuş gelipsizler meymanlar, dobro pожаловать. Kalgan bu da öyle tamam. Kalır meymanlar kendinizlere. Abu bir bilemeyle. Abu ha, bir mezaklayla ha. Kelingizler gecenin açılış sebepçi insanı menен barыңыздарды bir biyiге çakıralı, bir iki muzika bilip kandaylandırılalı. Kettik maestro gana. Abu menен çoğu bileyiz, kelingizler.
Ruxsat bersеңіздер құттықтау кезегін баштайды. Мына бүгінгі келген жалпы меймандар жеріне келген жері жоқ. Ал бұның бері қуанышына қуаныш қосып, жақсы тілек ойыңызды айтып, атаған белекті тапсырып келіндеп келіп отырасыздар. Ruxsat берсеңіздер, мен атайын бүгінгі Абыл туған күн кешесіне шын жүректен жақсы тілек, жақсы ниетпенен келіп отырған Аяш акам деп жаздырып өтті. Қантайзым акабазменен жеңіміз Наргиз айында бірінші құттықтау кезегіне жеріне дегеніміз. Келіңіздер. Бұның Аяшаға сөзге шығып отырады. Жақсы тілектерін айтып, білектерін тапсырып өтсін. Көңіл біраз келіңіздер. Абы, бүгінгі сен туылған күнде шолып отырабыз. Дәуір жолы туылған күніңмен ұзын өмір, вақыт алай. Мұнанша мейман шақырып отырасың. Рахмат саңа тағы. Қанша мейман шақырсаң, ұшынша бақырыз айтып өтіп, құт керетті бе. Анан кейінгі жылы Абының үйленіп тойын отыралар. Кейінгі жылы емес мұнан. 2 айдан кейін азы ділі қыды үйді айтып мен азып леді қыздар бар екен десем болып айтады. Жылда тойда ойлады болады өзі, негізде. Анан, дәуір жол туған күнмен, мына мен акасының дос олып, акасы азырындап жерде жүздері келе албай қалды. Анан, акаң келгенден башқаша неме қыласың. Барыңыздар ден солық, рахмат, қош келіпсіздер. Туған күнмен дәуір жол. Балам, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын, өміріңіз ұзын болсын, келешегіңіз кең болсын. Ушул автосорпондун үстүндө отурган, сизге сыйлап келген ушул меймандардын дайыма жакшылыктарыңызда коштоп жүрө берсин. Туған күнүңүз куту болсын, ушул сизди тапкан акам менен жеңеме ден соолук, өмүрү uzun болсын, балдарынын дайым убайын көрүп, сыйын көрүп, төрүңүздөрдө жүрө берсин. Туған күнүңүз куту болсын. Силер сүйлөшүңөрбү?
Tamam, gel şuraya gel. Спать после рождения желает здорово. Oldu. Bunu bir kucakta koyasınlar ha, kutuktap bana kendinize. Hoş geldinizler, hoş geldinizler. 25 suyu varmış kan gez, sesim böyle feresini çıkan gez. Rahman, hoş geldinizler. Rahman. Bizim 10 konaktagı stolda en aksakalısı Gülmirejemiz bolsa gerek ha. Ruhsat bersiңiздер, men Gülmirejemi kutuktоо кезегине чакырып өтөйүн. Gülmireje келиңиz, жакшы тилек оюңузду айтып, батаңызды берип өтүңүз, келиңиz. Кана эмесе, кошоштар бул жактан чогуу эле, а? Өзүлө, адени сүйлөйт да. Кана эмесе микрофон Gülmirejemizде кол боштор бир кол чаап коебуз, келиңиздер. Abu, tuğan günün kutlu olsun, 25 yaşın kutlu olsun, ömrün uzun olsun, den sağlığın için olsun, geleceğin keng olsun. Daim dasturxonda жақшылықтарда жайлы өрсін. Биылдан кейін емес, айшын айтылмақшы, 2 айдан кейін жақшылық тойларда көп бола тұры дейді. Бақытлы бол. Атағаның маңына жеп қойма. Қана эмесе музыканын баштоосунда бетинен мактап койсоңуздан боло берет. Rahmat degan, rahmat. Abu bo'ldi, o'zim qarma Abu. Nönlönde keldi. Ya, birinchi olib keldim bu. Shunda o'ylab, qo'l chaqirganda jengme bir bilet bereylik, jeng. Biliyorsun qarmamiz, biliyorsun sen qarmamına. Rahmat, içi barca bildeyle kızarat kolluğunuza. Abu'nun жақсы көрген тамағын не? Өзі айтып қойды Абу, не? Айтпайды ма? Манты Абу? Жоқ, айтпай тұр, білмесе айтпай тұр. Kim тура айтса оға деп қойысын, мақұлы. Жеңе, не тамақ жақсы көреді Абу? Мағым десеңіздер, қазір. Тура ма? Бұл жағы қойыңыздар, мұнан берен сіз қарынан. Sözüm bağım, beş parmak çekmiş. Kelingizler qadrli mehmonlar, hozirgi qutuqtov кезегине men aramizdan Samaraja olsa kerak, ayollardan yosh sho'ng'iraga. Keling Samaraja, yaxshi tileyimiz aytib o'tamiz, mikrofon sizga topshiradi. Abuni bir quvondirib o'tamiz shu. Kelinglar. Nureka, bu yoqqa yaqinroq turingizlar unda. Qana emese mikrofon Samara ijemizde ko'ngil biroz kelingizlar. Adem çok gel. Çakın burada. İşletme abi. Süreriz. Abu tuğan günüмен құттықтаймын, денсаулық қалаймын. Шын денсаулық ұзақ өмір, бақытлы бол. Bir başın екі баш болсын, саған жақсы келіш келсін. 2 күнде бақытлы болсын. Тапқанның берекесін берсін. Шунша қанша мейман тосатасың, қанша бүткес ошонша құт келсін дейді. Ақчаң көп көбейерсін. Тапқанның өзіңе бұйырсын, берекесін берсін. Şu yerде отырған барымыздарға денсаулық қалаймын, сіздерге игілік. Артайым бар болыңыздар, бай болыңыздар. Барыңыздарға шын денсаулық қалаймын. Assalamualaikum, hurmatli qonaqlar, hurmatli şu Abuni silab kelgan qonaqlar. Muna bugun sen to'liq atыңды biz bilmaymiz. Abu deb erkalatib qo'yamiz. Abu Bakirov, Abu Siddiq qo'ysa biz uchun Abusinda. Денсаулықта бол. Ешқашан оруға дайым үшінтіп біздің арамызда еркебіз болып жүре бер. Іште планетада тамаша сөздерді айтабыз тура түсінесіз. Еркелерге жақсы көргеніңіз үшін
сыйлаганыңыз үчүн эркелетет. Мына бүгүн сен агы жакшы бир саналаштарыңды чакырыпсың, туугандарыңды чакырыпсың. Ушундай жайылган дасторконуң эч качан жабылбасын. Дайым ушундай жакшылыктардын үстүндө, сыйырматтын үстүндө жүрө бергин. Кудай кааласа тойлорунда, үйлөрү тойлорунда, балдарыңдын тойлорунда кызмат кылайлы Кудай кааласа. Дагы мына бүгүн 25ке чыгып атыпсың, сага ушул жаштан дагы бир 4төө эле болот. Шуну каалайм. Чын, адан ашык. Чынден солук узун өмүр эч качан орбо. Дайым бактылуу, талайлуу, ыймандуу жигит болуп жүрө бер. Жаралып бул денеге келген күнүң, жаркырап эне сүтүн эмген күнүң, жашыңа бир жаш кошуп кубандырган кут болсун бүгүнкү туулган күнүң. Туулган күнүң кут болсун, өмүрүң узун болсун, жашоодо жамандык көрбө, дайыма жакшылыктардын үстүндө жүрө бер. Жогоруда айтылган сөздөрдүн баарына кошулам. Бактылуу бол. Сүйлөгүлө жигиттер, сүйлөгүлө. Алдыраак чыгып ал. Өзүңүзгө канчалык тааныш билеш дегенди көрүңүз. Биз дагы ушу жакшы ниеттер, жакшы колдоо каалайбыз. Айтылган баардыгы ушу айтып бериңиздер. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі ушу Абакан туған күніне келген қонақтар, барыңыздарга ассалаумағалейкум. Абака туған күніңізбен өміріңіз арқаңызда өтіп болсын тілеген ой мақсаттарыңыз бердім. Ардайым ушинтип күлүп жайнап, жакшы күндөрдө ак дастаркондун үстүндө жаркырап жайнап жүрө бериң. Эки дүйнө бактылуу болсун. Бүгүнкү өстүк майрамыңыз кут болсун. Мындай туулган күндөрдүн далайын тосуң. Аты энеңиздин тагынган балдардан болуң. Кийинки жылы Кудай буйруса, жеңем менен ушул жерде туруп калың. Дагы иштериңизге ийгилик. Ушул дасторконду жайган адамга дагы, жеп кеткен адамдарга дагы рахмат. Болдубу? Туган күнүңүз менен. Болдубу? Мен туган күнүм болот. Абу биздин общий планетанын атынан арзуган белебиз бир жынк болбосо деле бир жакшы бир буканын акчасы. Чындап айттым. Караңыздар, буканын акчасын кабыл кылып алып. Кош келипсиздер, барбадыңыздар. Сегодня твой день рождения, танцы, подарки, вечер будет жарким, ведь сегодня твой день рождения, танцы, подарки, вечер будет жарким. Рахмат. Эми араңызда жакшы ырдагандар барбы? Жаштардан барбы ырдагандар? Ким? Ким? Мына, кел. Жана айттым мен сага, ырдабак барып сен депчи. Гитара бербесиң өзүң эле. Өзүң эле, а? Кел. Атың ким? Бека мырза. Көңүл бурабыз, кана эмесе Бекадан бир шиңгел жаккан болсо башыңдары кол чаап коесуздар, а? Көңүл бурсаңыздар, музыка менен эстрада түндөрдө кеткен, кеттик. Purchase your tracks today. Biraz daha
inşallah. Bir günü getemin inşallah. Basıkka jetemin koyulgansın onun tepeletin geçip жүрөмүн akhanım Moskva jergesin inşallah. Bir günü getemin inşallah. Basıkka jetemin Kudaydan berilge jayılıp bereke Kudayın buyrusa özümün deremin Gözümde jaş 18 jaş Dolumağım benim dostum Köpele jaş Bar ele jaş Kırgızstanım aman bolsun Kaysıl jerde bolsun Kırgız elim taşla bolsun Kanlar jomuş kılsam da Uydu dostum Bariki gayanım Terip kılıntımam Ama yedim kalas kalas Snova Sevimliyim Kırgızstanlı Çürük dolup kısa Biraz alıcınım Koyun garip kalmış Bariki gayanım Terip kılıntımam Ama yedim kalas kalas Snova Sevimliyim Kırgızstanlı Çürük dolup kısa Biraz alıcınım Koyun garip kalmış Sarınım egerini sarınım Birini sarınım Taşlı Kırgızstan Cerikli direkt tasvip Yüzümün acaba Bir işetliğinde birini getirmiş Olayım buyurlanı Öçün korkuyordu begin yesiyor Kaçalım kalırsa boşunlar olsun Kırgızstan benim için tübülü büyür Kuru göz armı cüzüne kaldı Getirin için bulacaklar Kendiri bartırı koyup alasın Cürgün kırdan bulacaklar Taş on tatasın olur Düşün benim başıma Taşımda cephe taşıya doğru Baylandı Purchase your tracks today. Belki gayanım benim kılıklıma Ama yedim kalas kalas Snova Sevimliyim Kırgızstanlı Çürük dolup kısa Biraz alıcına boyunlarım Purchase your tracks today. Belki gayanım benim kılıklıma Ama yedim kalas kalas Snova Sevimliyim Kırgızstanlı Çürük dolup kısa Biraz alıcına boyunlarım Purchase your tracks today. Kol çalıp koyuyoruz kendimize. Bekamdan ola geçti ha. Benim olan velet kalsın özümüzü resmi olay velet ha. Rahmat, var ol. Eğer ruhsat verseniizler Maşa администратор деп айтып өтті. Исламбек мырзаны қол чалып берсеңіздер. На сцену приглашаем для поздравления администратор. Ваше благословение, Исламбек. Всем ассаламу алейкум. Абу, поздравляю тебя от души. Желаю тебе всего самого хорошего. Чтобы ты всегда улыбался, чтобы у тебя всегда был достаток. Что еще можно пожелать? Оставайся всегда таким же хорошим. Я тебе желаю, мы вот с Настей сидели, разговаривали, хорошую жену, чтобы ты нас также позвал на свою свадьбу и на свадьбу на Джигаре. И я тебе желаю много достатка, семейного благополучия. Ты один из моих любимых сотрудников. Я тебя уважаю за твою трудолюбивость, за честность и за то, что ты всегда придешь на помощь. Кому бы нам нужна помощь. Оставайся всегда таким хорошим. С днем рождения. Абу, я тебя тоже уже давно знаю, поэтому тоже желаю мне счастья, здоровья, самое главное, чтобы всегда оставался таким же веселым, улыбающимся, семьи, благополучия. Всего самого наилучшего. Assalamu alaikum, hoş geldiniz. Bugün Abdülos'un doğum gününe adımlarga koyulgan qurbanlardan jıl oturыңыздар, қалғанын алып кетіңіздер, бұл жерге таштамаңыздар. Әрбір қалған ошақта Абуның рызқысы бар деп естетіңіздер де барын алып кетіңіздер. Абу туған күніңе шын жүректен құттықтаймын. Сау қалып, шынымен толып, ұзын өмір, аршада жаштық, музыкада шаттық қалған. Ешқашан орынған, әрдайым бақыттылы болып, әрдайым ушинтип жаныңызда ойнап күліп жүре бер. Құдай бұйырса, ендігі жылы болса да ошо айтылғанда 2 айдан кейін тойымда көрüşürüz. Айтқаныңызға келсін ғана нәрсе можно поздравить, обниматься, целоваться.
Abu eve bir bileylik kayra. Bu arada o söyleyiversek bu kafeden yırlat dep bugün. Kendinize muhadırlı mehmanlar, men Bekam atından lige çakırancı sizlerle. Bekam Mırza'nın atından gına krasavçık молодец. Barımızdan ortaga lige çakırabız kendinize muhadırlı mehmanlar.
Абу, укам тағы бір жолы өздік майрамы құтты болсын. Чынден соғылып, ұзын өмір, ешқашан орып шында жақсылықтарды көп жақсылықтар болсын. Şu жақсылықтарыңыздан күтіп отырып, кеңесіп, сыйлашып жүре берейлік укам. Ата-енеңдің бақытына, туған ұрықтарың бақытына дайым бар бол. Тағы жол туған күнің менен шындай. Болсын, өмірің ұзын болсын, денсаулығың үшін болсын. Дайыма шындай жақсылық күндер үстінде жүре бер, ішіңе игілік, тапқаныңа береке берсін. Ата-енеңе сыймықтанған жігіттерден болғын. Дайыма бар бол, бай бол, елдің алды бол. Саңа жақсылықтар қалаймын. Болып тұр, жаңағы айтылған сөздер бұл. Денсаулығың менен құттықтаймыз, әрдайым денсаулығың болсын. Туған күн анда-мында деп оталшы, Құдай берген жашты жашап өте. Мына қонақтар бәрі денсаулық, тала жерде жүреміз, тынч аман көрсеңіз сол жетелі. Әрдайым ынтымақта бірге жүре береміз. Абу туғаныңмен құттықтаймын, чын денсаулық, ұзақ өмір, екі дүйнө бақытлы бол. Жақсы келіншек түш келсін, ата-енең сыйлаған ерке ұл болып жүре бер, ішіңе игілік, тапқан берекесін берсін, бақытлы бол укам. Абу брадан, туған күніңізбен құттықтаймын, шын жүректен. Дайым ата-енеңіз бақытына бар болың. Ата-енеңіз ел сыйлаған, елмен бірдей жүрің. Туған күніңізбен. Абу, поздравляем тебя еще раз. Все, что говорили, остается в силах. Мы тебя любим, мы тебя уважаем. Также, как моему супругу, да? Чтобы девушку он себе нашел. И позвал нас на свадьбу, и всего хорошего. Тоже. Да, следующее, что торжество уже было на свадьбе. Свадебное, да? Бүгін кешеде Алышар кафесінде бардығызды шоғытып тұрған şu Абу деген қазының бүгін туылған күні. Абу қазға чыннан солық ұзын өмір бақытты алай. Дайыма ушундай жақын достарыңмен аман болғын, ешқандай жамандық көрбөгін. Тілеген ой мақсатыңа жеткін. Дағы бұндан кейін дағы жақсы тойларда, үйлен тойларда, тентек тойларда бөлішкенге Құдайым насip етсін. Туғаныңмен. Кешеңізге керемет тұлансың, қадырлы меймандар, келіңіздер қайрадан құттықтау кезегіне бамталы. Hazırkı söz кезегіне Айылдаш акам деп жазырып өтті.
Namazbek Mırza'nı sözge çakırayın жұбайы менен келгиле. Turul aytты ма абы? Konuşmalı oynana. Qana Namazbek, mikrofonu alıp biraz kutuqtabık. Assalamu alaikum barıqarga. Şu dasturxondu alып жайып. Укам бүгүн туулган күнүң менен бүгүнкү. Өмүрүң uzun болсун, ата-энеңе сыйлаган. Ата-энеңе татыктуу балдардан болуп жүрө чогуу. Эртең сен үйлөнөм. Убак келип калды. Ошо туулган күнүң кутлук болсун, өмүрүң uzun болсун. Не кылай сен өзүңө кандай жакшылык кааласаң, сага да ушундай жакшылыктар каалап кетем. Ошо туулган күнүң кутлук болсун. Аяш кошулат экен, Аяш үйдө сүйлөйт. Рахмат, кош келипсиздер. Рахмат, орундан алабыз. Жөн эле койсоң болмокту намаз. Деп атат эми абы, мен эмес. Эми бир жакшы конкурс баштайлык, а? Жигиттерден катышсын. Эгер айымдарда желание болсо, айымдар деле боло берет. Барбы? 6 конкурсант керек бизге, 6. Биринчи орунга 500 рубль, экинчи орунга 300 рубль. Барбы катышуучулар? Баскылар, жигиттер, айымдар, калаушулар болсо келе бергиле. Жүргүлө. Төр жакта туруп алгыла. Üçüngül oturup algıla. Ana. Kameraga batып табызбы? Жакшы элеби? Жакын эле көрүнүп табы? Туш-тушуна тургула. Кыргызча түшүнөбүз, а бар жолубуз, а? А то у меня, кыргызча түшүнөсүзбү? Чуть-чуть, по-русски, да? Короче говоря, она. По-русски у меня есть, только не очень. Мало. Азыр бизде маэстро музыка коет. Жакшылап окуп тургула. Внимательно слушаем песню. Потом повторяем. Уктуңа? Готов? Шуну кайталашың керек. Тишина кармайбыз. Атың ким эле? Егенберди. Даяк, кеттик. Тартылмастан, эң. Башла бир окончу, уже. Болду. Майя. Айтар. Мен карап турайынчы. Майя. Айтар, такансы айтып коюнчу, окшошмосун айтыр. Окшошмосам айтыр. Майя хо, май. Болот. Даярсыңбы? Же бир коюп берсинби? Өзүң жоготпо. Суку даярдап туруңуздар. Башка бир коюп коюң, мына уже кызара баштады, сапары бар окшойт. Болду ушула. Кеттик. Өзүң барма. Отур, бека, отур, качмай жок. Болдубу? Тынчыдыңбы? Даярсың бека? Сен айтпасаң болбой калат. Же бир коюп берсинби? Бир коюп берсин, а? Болду ушуна. Кет.
Maya hi, Maya hu, Maya a. Maya. Olay. Kalk savun. Firdevs, dayansın mı? Paftır ha. Ne oldu? Maya hi, Maya. Yok, dinlediğiniz yok da. Kettik. Maya hi, Maya ha, Maya ha. Господи. Как зовут? Кутман. Поехали. Bir ver lazım. Bir lazım. Kadro kaçıyor. Maria hi, Maria ho, Maria he. Bu canım şaşırış olur mu arayayım? Kastırmaya kadırçı, kelçi o. Samat, kendine hazır. Dayansın mı? Kettik. Başlan. Yere de bırak. Maria hi, Maria ho, Maria ho. Bol жігіттер тұрғыла, қачқыла. Жоқ, кетпей тұрғыла, мақұлы бар. Очень интересно, готов, да? Только не сломаем, ладно? Орысша чаштайды, әрекет қылдан бір көртасың, да? Но қармайсың ардағы жігіттер. Кем баштайды бірінші? Қырылдатпай тұрғыла. Кел. Бұл жақтан бұршы деп қойды. Келерші, Река. Қармайсындағы қолың ішіне саласын, бір қолыңа. 10 жол айланасындағы абуға түз барып құшақтап қоясың, майлы? 10 жол айланасын, бір қолың көтересің, bir kolunu salgan boydan aylanma, cerdi karagan boydan. Dayansın mı? Kim tüz varsa oyunda kalak, kim tüz varmasa oyundan çıkar. Dayanız mı? Dayan, kettik, kolunu sal. Ben salat duran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kettik. Özüm varma. Reka. Молодец. Şöyle tutturayım. Kingse. Dayan mı? Kettik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abi tüz var, tez. Abi, savlat geçirmedi geçirdi. Dayansın mı? Koldu götür bir kolda. Bir koldu götür, hemen. Kettik. 1, 2, 3, 4, 5, tez. 6, 7, 8, 9, 10. Kettik. Evet, tamam. Burnumuzu ana başladı. Готов, пожалуйста. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поехали. Поехали. Куда? Вот. Biraz rahatsızlık polatlarız. Dayansın mı? Koy otur şöyle şaşırırsın mı? Kettik. Çıkamayın çok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kettik. Orada çıkmak kalktırıyor. Bol jigitler gel
келе азаматсыз. Сіздерді жығылыс жама қиын екен. Так, ең чоңлар кем араңардан? Жаш чоңлар, сен болса тұп тұраңдар. Бұнағы бірді ал сен бека. Бұнағы бірді ал. Бірді алшы мағына девушкаңа бересің бе, өзің аласың бе, қысқасы. Бол, отыра бермес, леге рұқсат. Ал бұның ақшасы мен мұны олаға 5 тапсырайын, а? Не болсаң, досу? Қол чағып қояғыз ма, досына тапсырып қояйын. 500 рублей. Екінші орын жоқтығына байланышты. Бер алуады, рахмат. Келіңіздерме, қайрадан шоғу жашаған әкелерім орысшасы соседи деп жаздырып өтті. Ақылбек Мырза Диана Айым деп. Келіңіздер, құттықтау кезегіне. Ассалаумағалейкум, меймандар қош келіпсіздер. Ана бүгінгі Төзік байрамымен шын жүректен құттықтаймыз. Бардай денсаулықта бол, ата-ененің алдында бар, оңайың жарық болсын, тілеген мақсаттарыңа жете бер. Шу ехтірам күлім. Ассалаумағалейкум барына. Туған күніңмен дайым денсаулықта болу бер. Ата-енеге жақсы ұлдардан бола. Алла Тағала ешеніңе жақсы ұлдарды насip қылсын. Ата-енеге қызмет қылған Алла Тағала. Сыйлап келген қонақтарға рахмат. Жерден шошып бардым қонақта отқан олқан саған. Eceniz boşlar kendine ve sen çakal vereyimizleri boşlar musikanın boşluğu olsun da. Tavşırıp koyarızlar, hoş gelmişler. Ha, bir uçaktan koyarız abone ha. Buna kadar meymanlar bizim davre konukların arasından Tayyırbek degen ağabız kutuktağıyla gelip kalmasından bir çıkarma atkarıp verin dep dayırdap geliptir. Bir kol çağıp versiniz atkarıp versin. Ha kol çağıp koyarız kendinize. Allah'ımıza çalışmalar bilgi kısmına olur. Kettik.
Sağ var bolыңыздар. Эми кадырлуу меймандар ел бийлейлик, а? Азыркы чыккан меймандардын аттан баарыңызды ортого бийге чакырабыз. Kim жакшы билесе, акчалай сыйлыктарды тапшырабыз. Кеттик маэстро. Келиңиздер. Mınav törde oturgan mehmanlar çıkıp bilesin ha? Kendinizler barımızlar birge çakıralım, şöyle kona öyle oturağız bu. Bugün tuğan koyma, abun tuğanında bilebese kaçan bileyiz. Basınızlar, mehmanlar, kendinizler, havalar, cengeler, eceler, cürümüzler.
Сектор başlayımına tanış bol. Kıraçı tanışır. Kaşın kara, saçın kara, gözlerin kapkara, ıslanın elinde bir kara. Karanmasan karanma, aylanmasan aylanma, lekin başka bir eve bakma. Karanmasan karanma, aylanmasan aylanma, lekin başka bir eve bakma. Sen demezsen neden başka? Aynen kurman seni Avrupa Avrupa'na. Sen demezsen benden başka?
жашайт өзү үчүн батыр гана жашайбы мекен эл үчүн эл жери үчүн Вальс Elesing göz aldımda Gitara ünün uksam Unutam birazdan Oğutasın gülü жазsam Unutam birazdan Al gündü eski tutsam Al günü oşo geçti Gitara ünün koştur Ah bige düşkönleri Ah böyle giygenli keş Ah böyle giygenli keş Kaynasın gele bizde Gelse de boş olmayram Vakit gündüz çolkan Bayqabay kalıp tırmanım Yürekte şaralapsız Surabay kalıp tırmanım Adı çok kalıp tırsız Ah köyünüm bir keş olur Adı çok kalıp tırsız Al günü oşul geçti Gitara ünün koştur Ah bige düşkönleri Ah köylük giygenli keş Ah köylük giygenli keş Gelelim senizde Gelse de boş olmayram Vakit gündüz çolkan Ildayman uşul geçti Jetercek suyun sizge Görsömüz eger meni Kaçmamız alız şerige Oksamız eger meni Olalım biraz biri Al günü oşul geçti Gitara ünün koştur Ah bige düşkönleri Ah köylük giygenli keş Ah köylük giygenli keş Kaynasın gelemizde Gelse de boş olmayram Vakit gündüz çolkan Al günü oşul geçti Gitara ünü koştu Ah bige düşkönlerim Ah köylüm, kök köylüm Yaşlı köylüm Giygenli keş Rahmat var olumsuzlar Aranızda dağı ırdagan meymanları var mı? Buna abunun 500'ün berip koyayım Dağırday turganlar var mı? Kelingizler, men janıma çıgыңыздар. Bunun atayın 500 so'm berdiler. Alıp ketip kalsak bolbay kalat. Başka kılıp taştayım ben. Ayallar bas kılayım. Cana erkekler çıktı hem ayımlar çıktılar. Bas kıla. Işkırganı bilgen ayımlar var mı ışkırganı? Var mı? Cüdübüle ışkırganı bilgenleri olsa mı? Akçalay sıylık ayımlar. Cene ışkırlaştılar mı? Bol bitti. Var mı? Çok şöyle. Var mı? Işkırganı ayımlar. Ha, şunu. Cürüm cene. Şey gerekti. Cürüm samanayca. Oho. Şıkırı jele ödeydi ya. Cürümüzde daha kim var? Oturup olыңыздар. Işkırı bile ketip kalmay жоқ. Makulu. Men aytqanda atkarasızlar.
kim жақсы атқарса ақшаны алады, kim ақша атқара албаса ойындан шығады. Bir iş kırıp görünce aldı akçalanın mikrofon çiğ deydi adırsı. Mikrofonu ışkırtmaydı atmış. Siz de olmayı canım tamam, siz gelince aldır akçalanız. Tartınma, bu oyunda. Buluyordu, jağa katı dilemezken. Kana, dayanırız mı? Şu anda bolboya kılattı, söz gelmeydi. Tartınmaydı. Ooo! Saman Hoca, bir hareketinin boğaz oyundan çıkarsa edip koyun. Cürüm Hoca, o sıçaylık olat Saman Hoca gel, Cürüm Hoca gelmez, zagılı ha? Siz... Sen mikrofonun buluğu tattın. Екі ayım kaldı oyunda buna 500'de bir ösülü alat. Sene bir çıkarma, bir stroşka. Bir stroşka da koyunuz. Bir stroşka. Demol almaya kalat kez koysunuz. Bir stroşka da koyunuzlar. Любой yerden kana bekar. Turka reyilmez. İyi ol konsun arayın ayın. Bir stroşka hır bilesin hırı. Bir stroşka любой yerden. Çamurı töktü. Oldu şöyle. Bir stroşka uşu olur. Çamurı töktü. Işkırıp koyusu boldu. Kettik. Çamurı töktü. Sıkıştıyorsun lan mı? Daha verir. Araya konuşun da ortada duruyor ha. Sizge çamurı bak bu kadar etmeli. Kettik. Çamurı töktü. Demal var. Çukur demal. Глубокий demal ha. Özünü sulu ses. Kettik. Bir stroşka. Nurveka. Kettik. Ya ben bilmeyeyim daha. Bir stroşka. Любой. Ananayın. Ananayın de koyuşlar boldu. Ananayın. Kettik. Oyunda sıraz özgürttük. Bir tamga aytımanda, bir tamga. Başka tamga yok mu? Başka. Kı tamgadan baştalgan, любой yerden bir stroşkarda koyarız. Bir stroşka. Kettik. Kı başlanması kı menen başlanış gerek. Bolat, hantem. Kı olsun da. Eski. Üç geçeyim. Bir. Karagatay gözünden Najami. Biri öğretken olur mu? Opasını olsa mısın? Bir stroşka. Bir tamga degenim. B tamgadan kim tapmaya kalsa uvolun. Baka. Kettik B tamgadan. Baktı, uvol. Getirdi. Abi özüm bir tamga gelirse. Oylanayın. Dedi bak. Ananayın. Oldu şöyle. Alman kayık degindi. Cardan maç. Bir tamga ayıp koyacağım, tamga bilseniz gerek. Bu hareket koydu, demalat kesildi ama. Sığ tamgadan gittik. Bir, iki, Kıtayça, Orusça, İngilizce, Özbekçe yeter. Bir araya konuşuyorum, şartlı öngöndürlük ettik o. Bu dayanatır uzandı. Sandım yazdı. İçine gitişinde de benim yazdı, böyle etkilen. Sarı. Oy, sarı kız da koydu o. Bir tamga beka. M tamgadan akırkı varyantın var. Kettik. Bir, iki,
3. Men sağa Rahmat, çengama cüzdanımdağı aynazıga da kol çalıp koysanızlar 400 rubley abunun atından sizge priz. Ana sağa yaman $400 alğanday oltatqa buna. Tamaşa. Süyley turgan hiç kim kalmadı mı? Kalmagan bolsa biylеңiздер эми, ha? Barыңыздарды Aynazиктин атынан бийге чакырайын, андан кийин бата бересиздер. Келиңиздер, барыңыздар ортого бийге чакырабыз. Ruxsat bersеңizdер Акбатан Алалы, Гүлмиреже, Самареже жана Абунун Аяша келсе, сиздер чакырайын. Келиңиздер Акбатаңыздарды бериңиздер, андан кийин пакет операциясын баштайлык. Канамесе Гүлмиреже өз батасын берет. Амин, амин, амин. Көтөргүлө белекти, жараткан Алла берсин. Тилекти Абуга бир жакшы батасын берсин, а? Көңүл бурабыз. Da sayradan tuğan günü kutlu olsun balam, ömrüm uzun olsun, ders olmuşum olsun, geleceğin keng olsun, daima şaklıkta üstünde jireber, taplarına Allah bareke versin balam. Ne tilek maksatın olsa tileğine jetken, daima kasıplarını şakşılıklarına jayla versin, tam bol bolun, alğanın altın bolsun, bar bol, bay bol. Abu, dar jolu dolanma edelim. Şunday yaşlarda bölüm yaşa. Bana buna onca dasturkun beri oturasın. Belge, rahmat. Bunday dasturkunumuz bir adam başını biriktirip turası. Çay verişkeyin. Rahmat. Ömrün uzun bolsun. Kafan taşlarının patarenge özüne buyurusuna. Bana buna jada gelgen mehmanlar barыңыздарға ден соолук, uzun ömür, бақыт алат. Кыргызстаныбызда esen aman
күдү жайда баарыбыз жетип алалы. Абу да бир жол тулагынан куттайм. Бактылуу бол, тапканын берекесин берсин. Ден соолук каалайм. Эки дүйнө бактылуу. Бир башы эки баш болсун. Жакшы келин түшкенсин. Эки айда жүрөбү, экенде эле турду. Кудай кааласа кийинки ушул Абунун тоюнда ушул жерде отургандар баарыбыз чогулуп отурайлы. Жакшы ниет жарымыбыз деп ушул бар айтылган каала тилектер кабыл болсун. Амин. Абу мен жаныма келип койчу бас. Кел мен жаныма келип кой. Микрофонду сага тапшырайын. Мына сени колдоп, сени сыйлап урматтап келген меймандарга, мына эжелериңе, аяш акелериңе, жалпы мына досторуңа, коллективине бир ыраазычылык сөзүн айтып кой, Assalamu alaikum dагы бир жолу. Тамагыңар таттуу болсун, жеп аткан ашыңыздар дамдуу болсун демек. Ташторкондо коюлган нерсени пакетке алып кетиңиздер. Менен кемчилик кетсе кетиңиздер ар дайым. Ойноп күлүп дагы эмки октябрда дагы ушул жерге келип туулган күн тосуп отурар эле. Ар дайым ар бирибиз туулган күнүбүздү өткөрүүгө аракет кылайлы. Туулган туушкандар бүт баарыбыз кыргызбыз, мусулманбыз дегендей. Капа болсоңор айткыла, ушундай деп, мындай болгон дечи. Мен бираз сүйлөп турам, атайым Рахмат, Абу. Кеңдерен кадырлуу меймандар, мен дагы бүгүн Абу ишенин кызматка чакырган, кызматты бүтүрүп коелу. Амин. Көтөрүлө билекте жараткан Алла берсин тилекти. Биринчи болуп бүткүлүү аламдын падышасы болгон жараткан Аллага чексиз мактоолор жана шүгүрчүлүк болсун. Акыркы пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламга Аллахтын салам дуалары, үммөттөрүнүн салаваттары болсун. Урматтуу Абу Мурза, бүгүнкү өткөргөн туулган күнүң баарынын булагына жагып, көзүнө жагып, эртең туулганың сонун болду деп мактасын. Кылган ишиң так болсун, көңүлүңдө эч качан кир жок болсун, кайгы капаң жок болсун. Алла Таала насип этип жакында үйлөнүү тоюң болсун. Амин. Аллаху акбар. Рахмат. Орунтан орун алабыз. Кеңиздер кадырлуу меймандар, Абу айтмакчы, ала кет, пакетиңе сала кет дейбиз. Пакет операциясын баштадык. Туулган күн жакшылык тойлордо көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар, аман болуңуздар. Gülük atтай таптадым качпагын, изиң менден жашырып катпагын. 25 жаш сен үйүмдүн коногу, келен олтур саат карап шашпагын.